The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone to our daily Doctrinal Bible study of the Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube channel. So once again we are here, and we start right away by preparing ourselves for this study today. Let us use the principle of 1 John 1:9 to be back into fellowship with God. If we still have some sins in our soul, we have to rebound them, name them, acknowledge them, and admit we have committed those sins today. We acknowledge these sins directly and privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, it is faith alone in Christ alone, as Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa mag-ampo ta karon sa hilong. Ama namong langit no, nagawasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga kausapan ining adlaw aron kami magkapadayon sa among tulumanon ingon nga imong mga anak, pagpakaon sa among tag sa kakalag. Uban ni kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, og salamat dining among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, mayang adlaw sa tanan, atong mga subscribers, mga followers, atong mga igsuon nga mga Kristohanon. Welcome na usab niining atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Now, atong gibiyaan kining puntuha kagahapon that in Proverbs 3:5 and 6 it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. So mando kini sa Dios to trust in him. Og I hope one na nimo makalimti katong operation BSC GTSP, the 7 declared wills of God, that all members of the human race be born again, that all born again believers be sanctified, that all believers be controlled by God the Holy Spirit, that all believers give thanks in everything, that all believers in Christ trust in the Lord, and all believers suffer and then be productive. Og atong giingon kanimo nga ang Dios adunay 7,000 ka mga saad alang kanato mga magtotoo in His Word. In the Bible, God has delineated 7,000 promises for every believer. Ang pangutana, how many promises of God have you ever learned so far? Every believer should master this principle. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Of course, that is learning Bible doctrine.
Okay, Colossians 3:10 again, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Ang ayantang magasulob na sa pagkabag-ong kinaiya. Ngano? Kay bag-o na tang binuhat. But it's always a matter of choice. Bisan todo ikaw bag-o nang binuhat, anagyapon sa imong kabubuton kung ikaw mo padayon ba sa sunod nga tulumanon ingnon ta pahimangno sa Dios alang kanato mga magtuto. Aron sa ingon ni ana magakinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios. So, it's always a matter of choice. Now, pangutana, unsaon mas usa ka tawo nga maluwas? Well, tubag niini, it's a matter of choice. How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? Also a matter of choice. You see, the issue here is volition. Mao gani atong giatubang matagutling sa atong kinabuhing Kristiyano lang atong kabubuton. Now, in another note, lain sa mga punto, what do we mean by the word amen? Kay Hebrewanon kining pulong ha. Unsa buta sabot? What it means is I believe. I truly believe. Meaning, you believe in what you hear in the teaching of the Word of God. That is metabolization of gnosis doctrine into epignosis doctrine. Sayod ka na kung siya buta-sabot na itong hisgutan, gnosis o epignosis. Ang gnosis doctrine is only academic knowledge. Sama sa mga nakatunan ng mga kasayuran, information, ikan sa mga eskwelahan, mga kolehiyo, mga universidad. That is academic knowledge. Gnosis. Apan kung imo na kining tuuhan ang imong nakatunan, nadunggan o nasabtan, imo na kining tuuhan. Sa diha nga mutuo ka, then that is the process of metabolization of that gnosis doctrine into epignosis. Ang epi means up and above. Okay? Labaw pa sa academic knowledge. It becomes wisdom. So, mo ka na epignosis doctrine. By the way, Dias Colosas 3, 8-17, kini nagahisgot bahin sa doing things as unto the Lord. Ilabin na diya sa versikulo 17. In 2 Corinthians 5:17, it says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Now, of course, yan ang higayon na nga imong gidawat, gituuhan sa Kristo nga imong manluluwas. Ikaw gibutang sa imong paghiusa kang Ginoong Kristo. Okay? You are in union with Christ. That is the atong gihisgutan din nga positional truth. You see? 2 Corinthians 5:17-21. Balik sa Colosas 3:10. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Now, pangutan-on ta ka, hay man ang atong panguna-una, ang atong kalaghain, ang atong kasing-kasinghain. They are in our mentality. Now, di ba nga ang atong panguna-una, doon ay duha ka bahin, left lobe and right lobe. Ang left lobe mo ni hearer lobe, tigdungog. Apan ang right lobe is the doer lobe. Okay? Nasa kardiya. Now, God's mandate, atong hukason ang atong daan nga mga kinaiya. Colossians 3:8. O atong isulob, Colossians 3:10, ang atong mga bag-ong kinaiya.
Romans 12:2, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind. Aron sa ingon niya na, makatunan o di kayo makatunan, atong angkon na gyud ang gitawag o virtue love. Ang virtue love o feeling of the Holy Spirit love, they go in tandem. They are the personal love for God and impersonal love for all mankind. That's virtue love and feeling of the Holy Spirit love. Ang Gnosis doctrine, by the way, gikinahanglan, of course, it's necessary to make it an epignosis doctrine. Mo ginay sinugdanan. Kinahanglan ka og Gnosis doctrine. Now karon, Gnosis doctrine imong nakatunan. Kung di mo tuuhan, it will remain as Gnosis doctrine. It remains as academic doctrine and it has no value in your spiritual life. Sabtag yun na. And well, of course, this is a review of the basics nga atong itunan. So Gnosis doctrine therefore is necessary to make it an epignosis doctrine. Now, pangutanan na po, what makes Gnosis doctrine not being transformed into epignosis doctrine? Ibaw kung sa hinungdan. Number one, yun ni is arrogance o preconceived notion. Okay, balik tas Colossians 3, yes. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kita mga magtotoo, gitawag na taog new man, meaning gisuluban na ta, supposed to be. Narana ni mo, musulob ka ba niya o dili? Okay? Human ka maluwas. Okay. Hindi ka luwas ni mo, you're born again. You are called out one, ecclesia. Nang mo ni nagpangitabo ni mo, nitong higayon nga mo gidawat si Ginoo si Kristo ingon nga manluluwas, you are positionally united with Christ. Positionally. Mo na positional truth. O that believers repose. And the sunod, gisuluban ka na sa pagkamutarong sa Diyos. God imputed His righteousness to you as a believer. Ang imo nga gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out, signifying that ikaw kwalifikado na kinabuhi uban sa Diyos dito sa langit. And then, gawas pa niya na, you were sealed by the Holy Spirit. Timbrihan ka sa Espiritu Santo. Kanang timbre. Ang ay sagogix good nining timbre mo kini. Yatong panahon, karaang panahon, ang mga hari, doon na sila mga singsing, dagkong mga singsing. Tanan nga mga properties nila, bisa ko sa libro baron, mga balay baron, mga katigayunan baron, unsa diya, ila nang asilyuhan sa ilang kanang singsing. That signifies nga why makatag-iyan na niya nagisilyuhan na siya ragyot. Mo po na ang pagsilyo sa Espiritu Santo ka na itong mga magtutuo, gisilyuhan ta, ti mailan nga kita gipanag-iyan na sa Dios o wa na makaagaw kanato gikan sa Dios. Kay gikan na ni sa Dios. Gawas pa niya na kita na matarong na. We have been justified. Gitawag na tag mga santos, of course. You are a saint. Ibutangin na nag-saint diya before your name. Kaya, balaan ka naman. Nahimo ka ng anak sa Diyos, nahimo ka ng sakop sa rianong panimalay sa Diyos, ikaw nahimo ng lungsuranon sa langit, eternally. Philippians 3:20. Inumdumi kini mga butang atong isgutan. Manungdanon pag-ayo kini. I hope di na nimo wagtang diya sa imong panumduman. Inumdumi usab katong tulo ka espirituhanong kahanas, feeling of the Holy Spirit,
metabolize Bible doctrine o ang atong paggamit sa napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. On the other hand, unsa may tulo usab ka kining pagkamapahitas-on nga kahanas or 3 arrogant skills or self-justification, self-deception, and self-absorption. So, a believer needs to have gnosis doctrine in order to utilize epignosis doctrine. And let's also remember, kinahanglang hinumduman nato, ang atong pagtuo can only come by hearing the Word of God. Romans 10:17. Kanya, ako na pong balikon sa bat-bat ni ining usa ka prinsipyo ngayong lanon. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Now, of course, this concerns about Bible doctrine. Ang learning Bible doctrine, may buot pa sa buot ni. So, kung balikon, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Again, it's all a matter of choice. Narapon na nimo. Kaya binimo, ang tanan sa atong kinabuhi is decision making. Nakaalinggat ka ba? Tanan na itong mga gimbuhaton, kung saan pagabuhaton pa, is decision making. Decision. Behisa asa. But whatever we decide in life, tiwan nila, it is only us, kita, who are accountable, responsible, and answerable to that decision. Why lain? Kita rin yun ang manubag. Now, buod ka ba kalipay sa kinabuhi? Of course, kinsa may dili gusto. Then, ang tubag ni ini, kung buod ka kanang kalipay nga imong matagamtaman sa imong kinabuhi, then saturate your mind with God's Word. Look pa, puna ang imong pangunahuna sa Dios, divine viewpoint. Dili kini musunod sex, money, fame, wealth, etc. Unsa ba na? Dili na makahata o kalipay nimo. Ang pulong sa Dios ra gayon. The true and inner happiness can only be experienced by a believer who is spiritual and continuing to reside in the operational divine dynasphere, God's protocol, plan, unsa pa, the Christian way of life, God's power system. And that believer persistently, consistently moving forward siyang espirituhanon nga pagbuylo. And that is how to live a winner believer's life. That's life beyond gnosis. Beyond. Lambaw pag yun sa gnosis. So, ato ibadayon kiniugma. Ayaw kalimot sa pag sunod ng atong pagtuon bahin ini ang positional truth that believers repose. Mag-ampot ha. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining higayon nga among gipahimusla ng imong grasya pagtuon sa imong balang pulong. Dada kami pagbalik ugma sa magkausapa dinhi ning dapita aron kami makapadayon gayon sa among persistent, consistent, regular nga pagtuon sa imong pulong. Hangtod magkabot ginamo ang espirituhanong pagkahamtong aron kami makahimaya sa imong grasya nga imong sangkap kanamo. Salamat sa among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.